Sive sakhona ke emakholweni kubheka khona ke embekelweni kutaba ngileso esitawujabula kude mathutane kulandzela ukuthi sovele ke uqalile komsebenzi lapha ke emakholweni okwakha ke indlela etahambisa wona ke emanti kulandzela ukuthi lo mgwaqo lona bokathi ke ubeka emanti ke lamanengi kakhulu lebokuyinto bekathi ke ilimatatona ke timoto kanti lemanti bekaphinze angene khona ke emakhaya ende wona ke umonakalo sivakashele yona ke indzawo kuyabuka ukuthi ingabe kusetshenzwa kanjani lapho khona sikhulumisana nabo ke buchopho basemakholweni. Lokubona ko lapha vele umsebenzi sowuqalile Carlos. Lapha nje sokumfaka lamapipe laphansi. Atawuhamba lamapipe lesitawafaka laphansi ang174. Ayayulahleka ayochitha lamanti lela kufanele sachithe khona angasaphinzi achithelwe endlini tesive ngoba lokusende size sifike kulesigaba lesi nje ngilowe ukuthi lapha letindlu timoshwa ngilamanti nakehla lapha. Kungimanje nje umsebenzi uqale nje ngokubona sifiso sethu bekuthi nje kuphele masinyane lelitulo lingakaqini ngoba nakhona ke sive singakhala sithi sokusenjethelani yalo litulo selina into tahulumende aqhamuki overnight ukuthi kusasa nje sokukhulumile namhla sekulungile kune lapho kwentiwa khona iprocess yakhona iba yinze kepha nje sibonga nje ukuthi nanku umsebenzi soqalile uyasenjetwa vele uyasenjetwa Carlos njengoba utibonela it's 1.7 plus noma ngeke ngiwathi ngale ngengwade imali yakhona ukuthi ekugcineni ithini but it's over 1.7 million kepha nje singakusho esiveni singaba kucela ngosiyami ukuthi sicela ukuthi kube khona lokubambisana so far siyawuthanda lo moya lokhona nje ukuthi nangabe sivala indlela noma sendani bakhona kusibeketelela kube njalo ze sifike ngesifiso sethu besifise nje ukuthi ngosiyami nabe nje ngathi nje bo 2 months sibe sicedzile singakuthokodela fala ke ucele kakhulu ukuthi sive sichubeke sibambisane nabo basende wona ke lo msebenzi kulandzela ukuthi kuhamba ke tawuphadamiseka etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos ngisemakholweni.